umushumba wa Kiliziya Gatolika ku isi nyir'ubutungane Papa Francis wari ugejeje imyaka 88 y'amavuko yitabye Imana kuri uyu wa mbere ukurikira umunsi mukuru wa Pasika kuri iyi tariki 21 Mata muri uyu mwaka wa 2025. Akaba yaguye iwe i Casa Santa Marta muri Vatican. Bikaba byatangajwe n'umuvugizi wa Vatican Cardinal Kevin Ferrer. Nyuma yuko yari amaze igihe afite ibibazo by'ubuzima bitandukanye, aho yari afite ibibazo byo mu buhumekero ndetse n'ikibazo cy'umusonga yigeze kugira, ndetse akaba yarigize no kugira ikibazo cyo mu mavi bituma agenderana mu kagare nubwo yavuye n'abaganga bakomeye, gusa ntibyaje gukunda. Nyuma yuko mu minsi ishize asezereye mu bitaro, abantu bari batangiye kugira icyizere ko yaba yarorohewe, ariko ntibyaje gukunda kuko yitabye Imana ku myaka 88 y'amavuko. Ese ubundi Papa Francis yari muntu ki? Amazina yiswe n'ababyeyi be ni Jorge Mario Bergoglio. Yavukiye i Buenos Aires muri Argentine ku itariki ya 17 Ukuboza umwaka wa 1936. Umwaka wa 2013 nibwo yatoreye kuba papa, ababaye papa wa 266 ndetse afata n'izina rya Francis. Ababaye papa wa mbere uturutse mu muryango w'abajesuite n'uwa mbere uturutse ku mugabane wa Amerika, ndetse na papa wa mbere udakomoka ku mugabane w'i Burayi kuva mu kinyejana cya 8. Jorge Mario Bergoglio ni umwe mu bana batandatu ba Mario Bergoglio wakoraga inzira za gari ya moshi. Akaba yarashakanye na Regina Maria Sivori bari barimukiye mu Butaliyani. Ku birebana n'amashuri ya papa, nk'uko Wikipedia bigaragaza, Jorge Mario Bergoglio cyangwa se Papa Francis yize ibijyanye n'ubutabire mbere yo kwinjira mu seminari ya Villa Devota. Ayisohotsemo yaje kujya muri kaminuza yiga ibya filozofiya mu mwaka wa 1963 i Buenos Aires. Ayisohotsemo yabaye umwarimu igihe kinini, nyuma ajya kwiga ibijyanye n'indimi. Yabaye umupadiri ku itariki ya 13 Ukuboza mu 1969, abuhabwa na Musenyeri Ramon José Castellano. Nyuma yaho yakomeje amashuri mu bijyanye na filozofiya na teolojiya i San Jose ya San Miguel. Kuva mu 1971 kugeza mu 1972 yakoze imirimo itandukanye muri Espagne. Mu 1980 yabaye umuyobozi wa kaminuza yigishaga filozofiya na teolojiya muri kaminuza ya San Miguel, akaba na padiri mukuru w'iyo paruwasi. Mu 1986 yabonye impamyabumenyi y'ikirenga yakuye mu Budage mu bijyanye na filozofiya na teolojiya. Ku itariki 20 Gicurasi mu 1992 yungirije musenyeri wa diocese ya Buenos Aires kugeza mu 1997, ubwo yagirwaga musenyeri wuzuye ku itariki ya 3 Kamena mu 1997 nyuma y'urupfu rw'umushumba wayo. Ku itariki 21 Gashyantare umwaka wa 2001 yatoye kuba karidinali wa Papa Yohani Paulo wa II. Mu matora ya papa yabaye umwaka wa 2005, Jorge Mario Bergoglio yakurikiye Papa Benedicto wa 16 icyo gihe mu kugira amajwi menshi, aho ku nshuro ya kane y'ayo matora Papa Benedicto wa 16 wari Cardinal Ratzinger yagize amajwi 88, naho José Mario Bergoglio cyangwa se Papa Francis amukurikira afite amajwi 26. Mbere y'uko Papa Francis atorerwa kuba papa i Vatican, yari ashinzwe imihango itandukanye mitagatifu n'itangwa ry'amasakaramentu, ubutumwa bw'abapadiri, akaba yaranahagarariye komisiyo ya Vatican muri Amerika y'Epfo. Papa Francis yatorewe kuba papa ku itariki 16 Werurwe mwaka wa 2012. Nyuma y'amatora yabaye inshuro 5, ahitamo gufata izina rya Papa Francis wa mbere, afatiye ku izina rya Francesco wa Assisi wicishaga bugufi agendeye ku ivanjiri, akanafasha abakene mu buryo budasanzwe. Papa Francis wa mbere nk'uko yabyivugiye yabayeho mu buzima bworoheje, yirindaga kugendera mu modoka ya wenyine, akagendera mu modoka rusange. Muri Gicurasi umwaka wa 2012 yanenze cyane abapadiri bamwe muri Argentine bashatse kuzana impinduka muri Kiliziya banga gutanga isakaramentu rya batisimo ku bana bavukaga ku babyeyi batashakanye. Wese imico ya gifarisayi byarangiye yasabye ko babatizwa maze biremezwa. Agendeye ku mahame arenga idini Gatolika, Papa Francis ntiyemeraga igikorwa cyo guhuhura umuntu bitewe n'uko yababaraga cyane. Ntiyemeraga kandi ko abapadiri bashaka abagore, ndetse ntiyaranashyigikiye kubana hagati y'abahuje ibitsina, ku buryo yanabirwanyije kenshi mu gihugu avukamo cya Argentine. Papa Francis kandi yarwanyaga igikorwa cyo kuvanamo inda kuko ngo ari ukuvutsa ubuzima bw'umuntu. Mu buzima busanzwe
Papa Francis yakundaga umupira w'amaguru cyane guhera mu bwana bwe, aho yafanaga ikipe ya Porteno Atletico San Lorenzo ya Amigaro iherereye mu gace ka Boedo muri Argentine. Iyi kipe ihimbwa Santos bivuga abatagatifu. Yafanaga kandi amakipe atandukanye nka River Plate, Boca Juniors, Racing ari mu makipe atanu akomeye muri Argentine. Uretse gufana umupira w'amaguru, Papa Francis yarazwiho kwandika ibitabo byinshi bitandukanye birimo ibivuga kuri Kiliziya Gatolika ndetse n'ibindi. Uretse ururimi rw'Icyesipanyol, Papa Francis yavugaga indimi zitandukanye zirimo Igifaransa, Igitaliyani, Ikidage, Ikilatini ndetse n'izindi zitandukanye. Hari igitabo kimwe Papa Francis yanditse. Icyo gitabo ugenekereje mu Kinyarwanda wacyita ubuzima, inkuru yanjye mu mateka. Muri iki gitabo Papa Francis yagarukaga ku bibazo bikomeye bihanze isi nk'abimukira, intambara ziriho ku isi n'ubumwe bw'Uburayi. Papa akomeza kandi avuga no ku buzima bwe bwite. Mu gice kimwe avuga ku mukobwa mwiza cyane bakundanye akiri muto, ndetse no rukundo ruto yagize ubwo yari yaratangiye kwigira umupadiri. Arandika ati, uwo mukobwa yari mu ntekerezo zanjye icyumweru cyose, bityo gusenga bikankomerera. Ku bw'amahirwe byaratambutse biragenda, nuko mu mubiri na roho umuhamagaro wanjye wo kuba padiri. Mu kindi gice cy'iki gitabo Papa Francis avuga uburyo ari umufana ukomeye w'umupira w'amaguru, aho yavugaga uburyo yahuye n'icyamamare cy'iwabo Diego Armando Maradona, bakaganira ku gitego cyamamaye yatsindishije akaboko bise akaboko k'Imana. Mu mwaka wa 2024 Papa Francis nibwo yatangiye kugira ibibazo bikomeye by'ubuzima birimo uburwayi bw'umusonga n'ubushobozi buke bwo guhumeka. Nubwo yararwaye, yakomeje gutanga ubutumwa bw'ihumure, gukurikirana ibikorwa bya Kiliziya no guha umugisha abayoboke be kugeza ku munota wa nyuma. Yigeze kuvuga ati, ndashaka ko bazanzirikana nk'umusaserodoti mwiza wababariye, wumvise kandi wakundaga abantu. Simfite ubwoba bwo gupfa, ahubwo ndifuza gusoza urugendo rwanjye neza. Vatican yatangaje ko gahunda yo kumuherekeza izamenyekana mu minsi ya vuba, aho hitezwe abayobozi bo ku rwego rwo hejuru n'imbaga y'abakristo nyamwinshi bazitabira umuhango wo kumuherekeza bwa nyuma. Ngaya amateka wamenya ya Papa Francis twagarutse muri kino kiganiro. Naho ubundi nge nitwa Charles Gahigana. Hasta la vista.